Bos. Langsung. Tadi itu ngerem Pak, ada mobil berhenti di depan, pas hujan gerimis, jadi direm nggak berhenti, licin jalan, jadi dia terus oleng. Ini Bapak mau kemana ini? Bapak mau pulang. Dari mana? Dari Jakarta mau ke Pati Pak. Dari Jakarta mau ke Pati. Bapak. Balik di mana? Larang beli langsung gue. Alor boleh gue suruh orang main balik Mas. Cepat. Sip. Harus nyetir ya? Setir.